Heia pōpō ko te rā tuatahi o te wiki whakatairanga i te mate huka. Neke atu i te 25,000 ngā Māori kei te pāngia e taua mate. Heoi ko te nuinga kei roto i te kuaretanga. I kōreroa he te Gardner ki tētahi pāpā me tana tama kei te pāngia e tēnei mate. Kua taunga kea Jim Cribb ki tēnei mahi. I wish I knew more about diabetes. Koenei tana mahi I ara. I could have got onto a different road to but you can't turn the clock back 20 years. Ko Jim te pāpā o Ron Cribb, te namawaru ōnua o te kapa ōpango. He toki a Ron I runga I te papatākaro, engari kāore rawa atu ia I mōhio, tai hoake ka rutua tōna pāpā e tētahi mate weriweri. About 10 or so years ago when Dad was told that he had diabetes, and even then it was like, oh, well, I've got diabetes. It's not a major. I didn't know what the hell diabetes was. Neke atu I te rua te kautau kimuri, I rongo a Jim kua pāngia ia e te mate huka. Nō ngā tau e rua kimuri, ka topea tōna waiwai. Engari aha kua ngā tau mahatanga, kaorea Jim mo te whakae, mā tēnei mate tōna hauora e tohu tohu. So I never think much about it, about, what happens Vietnam missing, I don't cry about it, I just get on with life and carry on. Rua rau mano ngā tāngata I Aotearoa kai te pāngia e te mate huka. Engari he teitei ake te ōrau o ngā Māori. Ko tahi o ngā Māori tokorima kai te kainga. Eat good food. Forget about the takeaways, the lunch bars, no good for you. Ka tū te wiki motuhake nei, tai noa ki te paunga o tēnei wiki. Ki te Gardner, te karere.